وای به زبون خودش صحبت کرد، جنه کپ کرد. سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ من پویا هستم و خوش اومدید به ویدیو خفن ترسناک فیلکی دیگه. رفقا امروز براتون یه مراسم جنگیری آماده کردم توی ترکیه توسط یه استاد فوق‌العاده که با زبون اجنه صحبت میکنه، استاد سرکان. داستان این استاد اینه که چند تا جن خادم داره و اونا رو میفرسته توی بدن کسی که جن زده شده و اون جنی که وارد بدن طرف شده رو یا میکشه یا اسیر میکنه. خب رفقا قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید، اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، حتما کامنت هم بذارید که کامنتاتون رو میخونم. حرفو کم کنیم و بریم سراغ ویدیو. اینجا داره توضیح میده که چرا اینجوری شدش، چرا دخترم اینجوری شد. مادر داره واسه استاد توضیح میده. Hatta suyuna ben kendim okuyorum. O gece sakin yatıyor. Evet, sakin. Bir gece okumadım, o gece yine aynı şeyi yaşadım. Şimdi izninizle bir seansınızı da görüntülemek istiyoruz. استادم میره سراغش که ببینه داستان از چه قراره. اینجاش جالبه، وقتی میخواد بره سراغش میترسه. میبینید استرس گرفته. Yanınıza yaklaştım mı korkunu artıyor mu? میبینید فرار داره میکنه. Bedendeki yine hemen bulduk. Dağıtma. این استاد دور و برش دو سه تا جن داره تو استخدام استادن. Ne işin var bedende? میگه واسه چی اومدی توی بدن Ne این؟ işin var bedende? میگه اینجا چیکار داری؟ Rabbim seni kahretsin. Kaç yıldır bu kadın acımla diyorsun? چند ساله که توی بدنشی؟ Buyurun abi. Buyurun konuş. میبینی؟ Çekilmelerini söyleyeyim mi? Çekilmelerini söyleyeyim mi? اصلا نمیخوره بهش غیر واقعی باشه. Rahat bırakın. Konuş benimle. Kaç yıllık bu bedendesin? میگه با هم صحبت کن، چند ساله توی این بدنی؟ Kaç yıldır bu bedendesin? Sana zarar vermeyeceğim. Elimi değdirdiğim anda... میگه بهت ضرر نمیرسونم. Bırakmam seni. چند ساله توی این بدنی؟ ببین اول میره سراغ این که بپرسه چند ساله توی این بدنی. بوده آدم 18 سال 20 سال تو بدنش جن بوده. Dağıtın. بعد میره سراغ اسمش. Dağıtın. میگه ولم کن. Konuşalım. Konuşalım. یه صحبت کن. ببین اجنه وقتی وارد بدن انسان میشن عاشق اینن که بدن انسان رو به تسخیر بگیرن. وقتی وارد بدن انسان میشن به هیچ عنوان دوست ندارن بیان بیرون. ولی خب گیر این استاده بیفتن در جا میکشتشون. بی برو برگرد. یا پیغمبر. Kaç yıl bu bedendesin? Kaç yıldır bu bedendesin? Kaç yıldır bu bedendesin? بذاری میپرسه ازش چند سال اینجایی. Konuşmayacağım. Abi devam edin. Size bırak. به جنش گفت Konuşmaya karar verdiğinde çağır beni, olur mu? ادامه بده، اذیتش کن. این به جناش میگه، به جناش میگه اذیتش کن. نکن جنه رفته یقه اون یکیو گرفته فکر کنم، داره اذیتش میکنه. O pis kokuyu duydun bakalım kadına. اوه Bu kokudan bahsediyoruz değil mi? Rabbim seni ya kahva üstünde kahretsin. Konuşursan eziyet etmeyeceğim sana. به قرآن ماها شاید Hoşuna mı gidiyor? عصبیم، نمیدونم مریض افسردگی میگیریم، شاید جمن تو بدنمونه. البته خدا نکنه همچین چیزی باشه. آدم این چیزها رو میبینه کپ میکنه بابا. Can abi devam edin. داره به جناش دستور میده که ادامه بدید.
Seni İbrahim abimle bir tanıştırayım mı? انقدر اذیتش میکنه تا آخر بکشتش. İbrahim abi sen geç. Yüklen abi. Yüklen. Gel bakalım. Konuşmayacaksın. Öyle mi? Öyle mi? Kat dedin abi. Kokuyu da getirin ağzına. Kaldırın midesine son. مرحله به مرحله جن رو از بدنش میکشه بیرون. جن کافره. جن کافر. البته اینا که تصویر میکنن همشون کافرن. Hadi de bakayım bana ne oluyor sana de. De. Eğer bizimkiler tutmasa bana saldırır bu kağıt. O kollarını yapıştır Süleyman abi. Ne oldu o kollarını? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. دستاشو نگاه Eşhedü کن. enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. ترسی نداره چون میدونه جناش دارن کنترل میکنن. Konuş susayım. Süleyman abi yapıştırın o kollarını. Yapıştırın. اسم جنش سلیمانه. اونی که خادمشه. بهش میگه یه کاری بکن که آسیب نرسونه. Hayyâl salam. Hayyâl felah. Hayyâl felah. وای یا اولفصل. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Yakın içine abi. Yakın. İstemiyorum bir şey abi. Şimdi içine ezan-ı Muhammediye'yi okuyun abi. İçinde titretin ezan-ı Muhammediye'yi. Rabbim sizi ya Kahhar ismiyle kahretsin. Rabbim sizi ya Kahhar. داره باش صحبت میکنه. دیدید؟ دیدید؟ وای Kaç yıldır bu öğrendesin? به زبون خودش صحبت کرد. جنه کپ کرد. دیدی؟ گفت باشه هر چی تو بگی. Kaç yıldır bu öğrendesin? Bilmiyorum ben. Inancın var mı? نگاه نگاه. Yok. Niye zulmediyorsun kadına? Niye با زبون خودش باهاش صحبت کرد. موهای تنم سیخ شد. با زبون خودش باهاش صحبت کرد صداش در اومد. داره بهش میگه. Konuş. Tamam. میگه باشه. Konuş. میگه صحبت کن. چند سال تو این بدنی؟ Anlat bakalım kafaya. وای دیدی با زبون خودش صحبت کرد. Anlat bakalım. Bakış insani bir bakış olabilir mi? کپ کرده. این چجوری با زبون من داره صحبت میکنه؟ Anlat bakalım. Ne anlatayım? Hiç gözlerini kırpmıyor farkındaysanız. Anlat bakalım. Tamam ne anlatacağım? Zor. میگه بهم بگو بفهمون بهم داستان چیه Kadına واسه zulüm olarak? Her şeyi yapıyorum ben. Ne yapıyorsun? Her şey. Ne yapıyorsun? Her şey. میگه چیکار میکنی اینجا میگه همه چی Tamam sus. Anlat. Her şey yapıyorum. میگه همه کار میکنم. Anlat.
یه چیکار میکنه توی این بدن؟ یه همه کار میکنن بعد میخنده. Anlatma bir şey. Devam edin abi. Devam edin. Devam edin. بالبال میزنه. Acımayın. Acımayın bu kafire. Bağlamasını yapalım. کپ کرده این به زبونش صحبت کرد. Bağlayın. Bağlama dediğimiz göğüste kafes içinde tutup aynı şekilde biz de onu 11 gün işkence edeceğiz. Bakalım nasıl oluyormuş. Bağlayın, bağlayın, bağlayın. داره شکنجش میده. به جناش گفت که شکنجش بدیم ببینیم داستان چی میشه. Bağlayın. Kadını kendine getirin. Kadını kendine getirin. Çekin etrafını. فکر کنم آوردنش بیرون. آوردنش بیرون. چند نفر این کاری کرده. اگه بتونم پیداش کنم، یه خورده ویدیوهاش قدیمیه، بتونم پیداش کنم میرم باش مصاحبه میکنم. İçi yanıyor şu an. 40 dakika boyunca su içmeyecek. آخرش به جنا گفتش که بیارید بیرون کارشو تمام کنید. خب بریم یه قسمت دیگه از این جنگیری این استاد رو ببینیم. خب تو این ویدیو هم دقیقا یکیه که همچین مشکلی داره و استاد داره از تو بدنش میاره بیرون. Acımayın abi. Tepelerini açın, tepelerini açın. یا اول فصل Gelmek istemedi değil mi buraya? Rabbim seni kahretsin. پشتک زد. Acımayın abi, acımayın. Acımayın abi. Devam, devam, devam. İçine ateş ver. Göğsüne yakın abi. Katledelim. این حالش بدتر از قبلی از قبلیه. تا دید این میتونه به زبونش صحبت کنه فعلا چیز شد، تعجب کرد، ترسید، به حرف اومد. این خود استاده میگه مهمترین چیز اینه که اسم جن رو بفهمم. Geçecek, hepsi geçecek. Hepsi geçecek. فقط نگاه کنید بدون دونستن، بدون این کاره بودن، یعنی بلد بودن کار، الکی پاشیم برین جستجو، نمیدونم احضار کنید، مخصوصا این کارهای احضار اینا که واقعا خطرناکه. پیش دعانویس برید، اون که دیگه اصلا واقعا خطرناکه. پیش دعانویس برید یعنی پای اینا رو به زندگیتون باز کردید. خدایی نکره زبون هم لال یه وقت همچین بلایی سر آدم میاد. Kıza zarar vermesin. Ne kadar iyiydi. Gelmeye niyetlendi buraya. İkinci seansındayız bu hastamızın. Kızı sahiplenmişler. O kadar çok sirayet etmişler ki vücuduna kafirler. Aynı şekilde katlediyoruz biz de. İslam'ın kürsüsüne ait Rabbim biliyoruz elbette ama bunlar anlamıyor. Şu kızı getirdikleri hale bir bakın. Şu bakışlarına bir bakın şu kızı. یا اول چشا سفید شد. وای وای وای، این اصلا بهش نمیخوره بخواد فیلم بازی کنه. کسایی که فکر میکنن اینو فیلم بازی میکنن اصلا اینجوری نیست. قشنگ معلومه داره زجر میکشه بیچاره، دهنش کج شد. Bugünden sonra açılmaları fark ettiniz değil mi zaten? البته خب گیر این استاده افتاده دیگه. خیلی جاها خودشونو نشون نمیدن، زندگی عادی تو میکنی، ولی خب امکان داره تو بدنت باشن یهو میزنن بیرون. Dualarınızı bekliyorum. Şimdi musallatının bir kız bedenine neler yapabileceğine şahit bu. Beli kırılma noktasına geliyor. İlk defa böyle kalkıyor değil mi? Evde hiç böyle kalkmıştı yok. Oh, 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 oh. Gece de evde böyle oldu.
نگاه کنید چیکار میکنه. Noktaya gelsin. Daha buraya gelmeye niyetlendiği anda bu hale geliyor. Ve biz bu bedende daha önce دوباره به جناش گفته که بری داخل بیاریدش بیرون. şu an normal hayatında normal bir insan yaklaşık. Rabbim sizi kahretsin. Rabbim sizi kahretsin. Rabbim sizi kahretsin. Devam edin abi. Devam edin. Size zarar vermeyin. Size zarar gelmesin. که به ضرر نمیرسونه. Resmen göğsünü yak. این استاد اعتقادش اینه که جنای کافر که وقتی میگن ما مسلمون شدیم دروغ میگن. جن کافر دروغ میگه دیگه، نمیگه راستشه بگی که. آخ 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 آخ. Hiç aynısını yapacağım ben. وای یا ابوالفضل قیافش چرا اینجوری شد؟ İbrahim abi özellikle. یا خدا. ای وای. دیدید با زبون خودشون با صحبت کرد دیوونه شد. وای گریهش در اومد دیوونه شد. با زبون خودش که صحبت کرد فهمید که آخ آخ بهش فکر کنم یه چیز بدی گفت. میبینید 2 برابر دیوونه شد، جیغ زد. Çekilin. Çekilin. Her şey. Geçti. Geçti. آخ آخ آخ. Şurada tertemiz yapacağım seni. نمیدونم اون حرفو که به اینا میزنه اینا کلا روانی میشن، میترسن. Böyle bir tutalım. 40 dakika suyu. آها داره یه تیکه از موشو میباره. ببین برای اینکه بتونن مسلط بشن به اون جن یه تیکه از مو، حالا یه تیکه از موی بدن یا اینکه مثلا حالا ادرار طرف، یه چیزی از بدن طرف میکنن که بتونن، میبینی موشو کن، که بتونن تسلط داشته باشن روی جن. Kardeşim açar mısın gözünü? Tamam kendine gelsin abi. Çekil. Açar mısın gözlerini? İçin yanıyor değil mi şu an? خب رفقا دمتون گرم، اینجا ویدیو تموم میشه. اگه بازم دوست داشتید از این استاد براتون بذارم حتما توی کامنت ها برام بنویسید، واقعا کارش حرف نداره. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه نظری هم راجع به این ویدیو دارید حتما زیر کامنت ها برام بنویسید. دمتون گرم، من پویا هستم و خدا نگهدارتون.